دوو سیناتۆران ئەمریکی دەخوازە ئیدارەیە دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا کردن کۆ سزایان بەسەر تورکیادا بەسەپینن ئەو ژێ بەسەدەما کڕینە سیستەمی S-400 رووسی ژالیێ تورکیاوە. لێنسی گراهام و کریس ڤان هۆلن ئەندامن ئەنجومەنên پîrên ئەمریکان ئەمەیەک بۆ مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەربێ ئەمریکا شاندن و تێدا داخوازە سەپاندنا سزایان بەسەر تورکیا دەکردن ji ber êdî nebe derfet bi Tirkiya werêdan bûye demê bicîkirina sizayan. هەروەها هەردوو سیناتۆران تەکەسکردن و گوتن کو ئەگەر ئەمریکا سزایان بەسەر تورکیادا نەسەپینێ وی دەمی gelek welat wê galteyê bi yasayên Amerîka bikin wê bêjin ku Amerîka nepabinde bi yasayên xwe ve û tuateyek ji yasayên Amerîka re nînin. Beriya niha jî pênc sînatorên Amerîkî nameyek ji bo Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka şandibûn. Têda amaje bi raportên ku behsa bikar anîna çekên kîmawî ji aliyê Tirkiye ve li dijî Kurdan li Rojavayê Kurdistanê dan. گوتن کو پێویستە لەسەر vê mijarê werê rawestandin. هەروەها سیناتۆرên ئەمریکی di nameya xwe de gotin ku biryar bû ئەمریکا سزایên tund bi ser Tirkiyeyê bisepîne eger Tirkiye agirvest wêrêkeftinê bin pê bike. Di dema niha de Tirkiye û grûpên bêserve bin pêkirinan bê balga encam didin û ئەمریکا tu sizayek nesepand. Ji alî xwe ve Chris Van Hollen sînatorê Dîmokratiyan li ser rûpela xwe li tora civekiya Twitter ragihandibû ku Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye piştî dû heftiyan ji serdanê bû koşka spîya Amerîka. Niha Erdogan pişta xwe daye Amerîka û Donald Trump. Chris Van Hollen gotibû dema ku Tirkiye sîstemê beravaniya S-400 Rûsî teqî dike. Têvê wateyê ku Tirkiye pişta xwe li hevpeymaniya Bakurê Atlas Ango NATO û Amerîka kiriye. Bê vî awayî Recep Tayyip Erdogan serokê Tirkiye hêla sor derbas kiriye. هەروەها سیناتۆرê ئەمریکی ئاماژە بۆ چەندێ کردبوو و ئەو کار لەسەر پرۆژە یاسایە سەپاندنا سزایان بەسەر تورکیادا دکن. ئەو ژێ بسەدەما ڕشتبوونە تورکیا لەسەرکردینا سیستەمی S-400 رووسی. نەها دێ کۆنگرێسی ئەمریکادا کار لەسەر سەپاندنا سزایان تێکردن. بەردەوامە کۆنگرێسی ئەمریکا پرۆژەیان گوتوبێژ دکێدا کو سزایان بەسەر تورکیادا بەسەپینن. هینا پرۆژەیە سەپاندنا سزایان 100% نەهاتیە بجیکردن.